Oxikola ya katunda yales yanda mateka kulonga ima ya lungu ni miyonsi. O Platina Line ni página che agora gwenda alondekesa kwela oswanga yavekela uhashi umakwinya yadi atu. Oxe agora gwenda we yalondekesa kwela gomasto amateka kukwatekesa mizangala kweho kunyana kuvanga ni ima yoso ya iba. Owango husi yalondekesa kwela Yannick Afroman nise kwatu Pedro anda vanga mwimbo enigmoshi. Kingile wifa ndakala mwimbo wakatunda. Okule yo mkwa kubwakula nchimbuyi pala eye. Mwishe Inglaterra anda vana milongo ikwatekesa okweha okubwakula. Okibuka kia malunda fiti kia mbanzega yungola ya imu kwatekesa wenzia kwa kwatekesa aobeti yao. Ipala kule mbalala kwela mokizua kia makwenyi ni tano kwa la malunda fiti Angola Ghana. Oteve zimbu yeza ni minangu ya kwela wafafi ya longolola watu anda mjokala. Igor benza msolo dengi kala umutu wabeta kota mukulonde kesa ominango mwishi Angola. Leluta mesena kwela ushinganeka muizolo yi